ka lau tu pi ka boss Giêsu chu le Bible Sunday tu suri kan tam mi hi kho khat sa kwa le thleinga na ka American Bible Society ko in anak din ko ke antum ta big mi chu apakhat na ka Bible in petu pathian he le lungo chu sim na se laksom wa amu alaka fapa Giêsu Christ in pek le Bible chắc chiang lim in pek le tharau chiang lim in pek he riang tho ma ni theng thei lo riang na bo bo ale asan bik achum nung bik se kan pathian sum loi se churanga pathian in pek mi laksom hi riang bo bo na achum nung tu tin pathian trong kam athupi chia athei sok tu mai sa porin pathian ni lung o thusim na ka apakhan na ka apani na ka chuan pathian trong kam chu mi phun kipin an ni theina linga Bible lelim translation leluk tun trong dan dangi an ne thena din sanga chumi kha an din so sana patina apa chumna ka Bible Sunday antum ta mi chu chui Bible an le swami akhan hi Bible pathian da chuan na ka him mi kip tel thading in ani rauria ta an sem taro Bible kha lak so ta an pe o chule mi khe khat an ma an veng le venga azat kwat veka sile nan ni khalam ko han Bible distribution tin Bible nan rak sep ting tin pathian trong kham kha apek in an ke shwa chun chu vek ni a khan thunga tha tin pathian trong kam Bible kal sai na din sanga somok na an nei program lung nai takin pathian suwat khan tham na ka an pam theo chule chumi ni la na apakhat thubi zat ni do chui pathian trong kam Bible kam nei mi kha kan mai mun na rauria alang suat thei na dia thungai tha in kan nei ti ne lo tu chok la bin sial fake hum fake kai fake Bible minung made of the Bible at sitting ha to be the Bible Sunday at 2000